Araya bunu hayır çözümde. Эй, қойшы, ей. Короче, машина. Неге машина менің астымда емес? Ебу. Ой, подожди. Просто тигр, брат. O cara agachou e levou um dia cada vez. Essa partida aqui tá pique 33 vivo, filho. Só um bagulho. Cara. Porra, o gorila tá viajando, viado. Você quer voar lá em cima? Казахи лучше играют. Из-за этого Трэшер каждый раз выигрывает битву ютуберов, потому что он казах, да? А нет, он же чеченец. Кайся, первый этап турнира начинается. Что? Хорош. 200? Дамир КЗ какой-то. Ты заебал, как он меня через стену убивает? Давай твистер, бля. Что это, блядь? Здесь все в голову дает, блядь. Смотри, как в голову дает все. Пацан, он через стены подтыркой голову дает. Не летит. Дай это чем, дай покажи. Удиви. Что он, блядь, играет, блядь? Гарри видел. О нет, прямо сейчас умер Крейзи. Как обидно, Дамир забирает Крейзи. Дамир. Давай, Дамир, я за Дамира. Так, Давай, Дамир, я хочу, чтобы он затащил. Просто спины забирает. Ну, блядь, Дамир молодец, я удивился, как он, блядь, раздал же. 2 раза меня убил. Модератор, я вижу, вон Рената отлично зашла. По телам Короче, у нас победила. вылез этот раунд Дамиром. Дамира поздравляем. Юнгтың королі кім болады екен? Нұрс немесе Дамир екеуінің қақтығысын көріп жатыр. Қызықты болады қазір. Нова Промесі мен Қазақстан құрамасының емес. Ер ағамның жүресі Дамирға. Ай, бой, достар! Дамирдан квадрат чат! Абдар, ренжімеймін аяз сендерге. Сол жаққа бірге кетіп қалдым. Келді ғой маған. Маған, блядь, сол жақтан рашқа кіріп, блядь, чисто басқалап тұр. Қазір тұрады, мүмкін аз ақысында. Бағана осы Дамирді афка жүрген кезде құлап едіңдер ғой, неге добивать етпедіңдер енді? Пушет көрем. Қайсыда? Мына уақытта.
А, Дамир, привет, брат.